Mizo official channel clear tu le ngai thatu zongzong te chi bai kan bu ka cheu tun lai zet chu khovel news rang om thin ma sela Myanmar chanchin hian Mizoram mai ni lo khovel alu khat ne ema chanchin thleng thar po om zel boka khopui then khata boina chuakin nunna chan le hliam tam takan la oma an boina po hian ziom lam ma pan chho hret don nia kan hriat vele Boruak duam lo bok chuan chanchin alu le bok thina ma se Myanmar mi puite beidong lovin malaman panzela chu chuan khovel ram hrang hruai tu te mutlu mek chu akai har ngei be sei ani khamti hmuna om pui thiam chuan Sipaite hena herma piang le seilian pui thiam na thoka om kania kami te tan hian ka ding tlatang in du chuan ka o ma hian ngen mun chu ka blut ta cheu ka in pe tin police tele Sipaite ma huai sen takin atong chuaka mipui tam takte chuan an thlamun pui hle ni in an soi nimin mars ni kwa thole ni sang ni som ni pakhat khan Paul Kozil Lai School no pangchu Sipaila min thu zo fi turin an hruai hloma ma sen lo ki le meu chuan hliam na takan tuara zilai no pangchung te chuan an fa te hliam an mu chuan an ril ru na hle maya ril runa a indom kun mai lo chu ti vak ngai na dang om to hek lo le ril runa tak chungin damdo in laman pan pui nga la medical treatment an la don ani ti in news site then khat te chuan an ta lang ani ha kha a doctor pakhat sipain an man ha kha kho pui civil hospital a thok mek doctor ngun chung lian chu a clinic khon na mun mi khala clinic a nimin khan sipai hovin an man ti zalen media chuan ata lang ani mi khala clinic a hian CDM atelte dam lo a thlonin an lo enkol thin thu an soi ani nimin ve khan Myanmar zai thiam lar sai kham lei po Myanmar sipai misual tol thatu ten an mana engtin nge an ti don nungdamin nge an chu don an that don ti chu khovelin an ngei ven mek ani dosu zirte narun enkol tu chu thotan zan khan an mana nimin zinga arwang la turin anupuyan phona zirnarun enkol tu an man don hian atlan chevena chungin atlan chuak man talo ani sipai chanchin bu mirror newspaper chu nimin zinga an print na afon te adiklo nuai maya he hian enge a en tir kan ti chuan na thok tu te anin dai lo zia atilang fi hle ani anti nizan ve khan ama zana san chaun lama rong taka an che dan angin do eya an chelea veng chunga tear gas le sound bullet te kong tina an ti puak boka konga om bike te an ti chi a mi pui te hna hlo na tu an tum na sa hle ani US embassy rangoon chu sipaiten an building chung check an tuma ma se phalsak an nilo ani free Burma Rangers te chu Myanmar ram an thleng to a anni hiraldo tur ni lovin mi pui te puya veng him tu tur te an ni anti ke inu le Sipaite anin do tran to ni in an soi boka engchena zawin nge anin do chu hriat ala ni lova heng hel ho ti chaka mi pui te pui dan hi kong him berani mai thei ti soi om bok mars ni som pakhat sang ni som ni pakhata sipain media mi tenen in mu khom na hun an siam le dona he huna hian NLD an thiangei an ring hlom ani karen ram atanga Thailand lu na kong chu an strict clear an check na sa sot hle boka he kong atang hian tu na mi pui te kong ko mu tu min ku niang le mi pui tran pui tu te an kal an rin wang ani nimin khampat miau kong zoero police te thu soi chuan mi pui ten tilom hle nimin mars ni kwa jingdar kwa mai sipai office kota tho in nga khomin kongzo an tuma nidang ai chuan kongzo tur mi puyen pungkhom chaklo deuh ni in an soya jingdar somvela an chuak phaitana tluang taka kongzo phei zelin konglaklo azom bel tu anom phei ve zela ma se evergot thingpui dor vela police duty anom ti thom hriatani vele hruai tu ten kalma sa Boruak thalo thleng meidone mon ti ril ruk lain police lam chuan thuan lo sei chuak ta a kongzo te kan man to don lo cheu ti hiani chu mi pui te chuan hria in rampum huapin king police te thu soi khi thleng to se ti chungin kong an zo chhun zum zel ani
silai met puak to lo turin ṭhingṭhi in sister in Sipaite angen Myanmar meiche sa khorong bol tu Sister and Rosa in security force te za ngai tura ngen lai thalak chuan hun rei lo te chungin khovel adeng chuak ngal thuaya Myanmar rama mi puipoi soilo ten sipai kutan tordan chu arap thlakin mu mai chi rual anilo mit china nimin khan kongzo tu mi pani te chu sipai ten kap hlum la in he poi khoina thlen malok hian nan Rosa chu police ma kunin poi soilo le sualna nei lo mi pui kongzo tu te chunga za ngai turin na nge nani sister meiche huai sen and Rosa chuan police te chu poi khoina ti top tura ngen mai ba ka until ti tum mi pui soi sak chu an thu don lo ni po in ama an ka ma saka tul ani tin an ma huai sin takin sister thuam nen ama chon ani Sky News in atalan danin chundar som pani vela security force tele mi pui pung khom te chu anin ep chhotrana sister chun har sana thleng tu lo mulokin police te hena mi pui te man lo tu le silai met puak lo turin angen ti atalang Sister Rosa in ṭhingṭhia police te dormek la hian police personal mi pani te chu an ṭhingṭhi ve nga la sister hena dodal tu te hno dar nan le an thil ti top nan silai an me pu atu si ani tin an chang ani Sister and Rosa hian February ni somni pariata po khan police te alo ma chon to a poi soilo te thi sen chuaka an torna chuna atin ama jok po sipaiten ka hlum mai se poi ati ho lawani ain pek na hi aro puin midang te tan anun na hlan ngam ani ama soidanin silai met puaka mi pahni ka phlum tu te hi ama a police ṭhingṭhi te khachu an ni lo ni na soya Myanmar rama mi puipoi soilo ten sipai kutan tordan chu arap thlakin mu mai chi rual ani talo hakha khopuya CCPR office sipai in lukhung Chin State hakha khopuya Chin Center for Peace and Reconciliation CCPR office chu sipai somthum veli nimin khan an lukhunga an hai GMT khonam thung chuan asoi amani khan CCPR a thoktu pakhat le CDM atel police panga te thantlang an thlendon trepa geta manan nia CDM atel te hi CCPR member te hian an pui niang ti rin hlel thua office si an dap nian rin thu CCPR ne na in hnai vai takmi pakhatin khonam thung hi a hril ani CDM atel police panga le CCPR thoktu pakhat an man te chu thantlang lokapa dan ni ti hriat ani nimin chonhulam chanchin hriat thara chuan CCPR a thoktu salai van seu thangale mihar satana clinic khong tu doctor ngun sunglian atemanin an hruaya thalai zathum rualin sipai hmuna kalin chuale turin an dila an thuchil mek ani sipain manan tumjok takhi chu doctor biak sunglian ania khresualin doctor ngun sunglian hi an man tahlo ani hei wang hian anon chual e mai pon ringa thalai rual hian an chual e ma lo chuan thuchilan tum thu an soi chiang ani kachin rama michina khopuya kongzo tu te chu sipai ho silai mu hlavin a then te chu an tlan chia mi somnga chuang police ten an man ti an soi silai mu wanga nuna chan jinga pakhat tlangwal kumsom ni pathuma upa min thet niin tlangwal fel le mi pa ngai takani thu an soya min thet hian unaw pahni na ya ama hi no pangber ni in midang pahni te chu mai chi an dia he tlangwal fel takhian pangpar dor nei na ngak thina anu mai thai kum upa to lam chu ador nga na tang hian achom thin ani midang te him na ngai tuin he tlangwal huai sen hian ahma lama om achua van duai thlak takin alu atak silai mu lo per chuan a futa hlau mai ni nimin chonua khan aruang hi zalani don ti hriat ani an chung ko akal san tak te an leinat om tak zet ani lot do parliament ayo committee CRPH chuan sipai sarkar an khin thu an soi lot do parliament ayo committee CRPH chuan sipai sarkar an khin thu an soya penal code section zasom ni pani sub number 1 zasom ni pali e na tetlo chanin nei pi to a Supreme Court of the Union Mars ni akhan case an thelu ti an soi February ni khata sipai thu nei nan la khan
President U Win Mint le State Councillor Do Aung San Suu Kyi te kai hroi sarkar chu dan pui ne na in mil lo le diklo taka thu nei nan chu saka wanga khingan ni thu Mars ni kuwa an thu chu chuan an ta lang ani Sipai Council chuan CRPH hi tu main thopui lo turin warning a chua thopui tu te chu kumsari lungin tan thlenga hrem thaian ni tin thu an chua ve zui bok Malaysia Member of Parliament te pon thu chu asiamin mipui kutlak an bansan ma chu Asian member atanga ban ri turin ngen an thelu ti an soi R2P arem lo le R2PO responsibility to protect or responsibility to protect ourselves Dr. Sasa chut kong tam tak parmaram sipai kutnuai ta zalendan kong a thu a sai to thina International pumtlan theitu zongin barmaram boina chinfel dan kong CRPH chuan adap ma support don ani UN a China le Russia ramin Burma Sipaite tranpui ma sela UN na rem lo poin ICC le ICJ tanga sipai lallok chinte thiam lo chanti ma sakphot an niang ICC le ICJ in Burma sipai lalte ethnics namchunga hleilen na aloti to zozai te Rakhine Rohingya nam suat na wangte mipui poi soilo kong zo akalhum zozai te wangpo hian thiam lo chanti na khop ani to wangin Burma civil mipuite dream alo thleng dik tran mek don nia alan thu an soibok ICC le ICJ berin thiam lo chantir to hnu chuan US UK le France te chuan dimna le inthlahun na nei mi lovin misual tia ICC le ICJ na lo puan to sipai lal ho kutata Burma civil mipuite chan chu chu ral thum le sumpai zong inemo direct takpo in an phur hle to don ani China ta ne ro adu lo hle thungang geographically Burmaram hi China ta hun poimo tak ani tlata ani communist ramania Burma full democracy alone chuan western ramlam China ain an tlatum don ti achianga a cheber donin Burmaram chuan a thian tharam chu China donan aram leilunga indo tho theina tumtir te po arem ti theitlata atui pui tuifin riat po indo long in kulna na man phaltir theitlat China tan mang chiat na tham atling tak meu don ani democracy ram ro pui US UK France sangoi zon pui ram ni aphal aridom lo hle heng an thu thlen tur hi atlang hlawani zongin tu te ma chu dam chung zel bangzu tan ni lo poin hrui hrualan ma chon nge yerin om hle ani Origin and evolution of the three finger salute tunlaya chinchena lar takle lungkoi takmai three finger salute hi man masak berani na chu kumsang ka zako paria dai to khana niya khovel mun sang sanga scout and guides te chibai in book ton nana anti ani mai ba ka fleck ma ale ceremony nei lai ten man thina niya aman na ber chu chibai in book na le zana lan tir na ti la ahlom kim berome kumsang ni som pani lo her chu khan blockbuster film lar tak global sensation aron ni chiang em maya Jennifer Lawrence si channa The Hunger Games chu release ania he film hi thalai da chuan kan en theu to nge yanga englam pange ti po soita mangai lowang Suzanne Collins si pro democratic novel be chana chanania dystopian world kan ti atanga thil thleng higher society dictatorship laka mi puiten zalen an suwa chungchang chu central theme ti la atok mayome he film a hian mi puira be om te chuan an mi le sa fiam na dik lo le rap thlak tak laka nun na thap chan te an zana lan tir nan le thlanan three finger salute thi an mang thin ani film chun zum zel na phei chuan resistant te ho sign poimo tak in lung rol na lan tir tu ani chhota ani kha kumsang ni som pali ani meu chuan The Hunger Games installment nu ber.2 Mockingjay part 1 chu khovel mi puite mit titlai turin release ania sumtam takhailu takhovel cinema arun mek lai chuan Royal Thai Government democracy lam on chu runin om ve mek boka Thailand sipaite chuan coup diated kalpuin sipai ro rel an siam le tarup maya novel le film te hi entertainment ani pialama zirtin nei tura duan ani tlang pui thina Thai mi puiten Hunger Games a resistant ho in three finger salute an man chu anram din mun nen me belin
sipai sarkar an du lo na entir nan cinema hall an chu arwal chuan an hmang tranta ani he salute hi anua phei chuan Thailand a khap ania amanga piang rem thai hialin thu chu ani nge anu loka China le Taiwan boina ron lang lea South Asia ram sang sanga kangkain pro democratic symbol ani na chu ti nge ni zela tuna Myanmar le khovel mi puiten sipai sarkar an do konga inlung rual na sian tu poimo takani le tamek chu ani hi animal farm manga communism adawang bokhan tunlaya kan entertainment media te hian tangkain an nei lian hle ti achiang ani kan soita kang khan Myanmar boina hian ziom lama pan nge pan lo ti hi hria thiam a har sa hle maya news kan bu sei mek lai po hian sipaiten ka hlum po an nei bel nin an soya hetiang boruak boi nuai kara hian thil chiang tak lo lang ta nia ngai thei chu Myanmar sipaite hi dan che pin anom chho mek zel ti hi ania ati thayang apiang ti in mi nun an lak sak zel maya henga wangian sipaite dan chep ani theina turin khovel thil thi thei ram sang te chuan Myanmar sipaite che dan ten om zia le sual zia khreng chungin ram sang chuan anin zom na po an chu chat nual to ani aram chung mi puya tang ngei poin CDM zom tum mi engemaw zat anom renga sipai hnuai om police te poin an ho tu te phat sanin mi puite an thlop mek zel bok ani sipaite dinhmun hi chiang takin lang theilo ma sela an chana chaw sot hle ti hriat ania news kan buat sei lai po hian tamu ramri khopui chung police pakuaten CDM an zom thu tamu MP chuan ata lang bok ani chuba ka police tam tak le sipai tam tak CDM zom du anom thu le an sahim na turhmun ma CRPH lamin Dr. Sasa kaltlanga buat sai atum thu asayani Dr. Sasa chon kong kandap mekani ative bok Burma sipai zinga hian an mani le an mani in hai to kan lo bok nen sipai pakhat chu an thian a sipai puiten apa chu hainan ka hlum saklo maya afa pathin rim chuan apa thattu chunga phuba lak tur thu soi chiang hala Myanmar ram boi nuai mai hi ato fel huna chuan sipai lalte thu nei na hnu thlakin om nge yanga chunghuna chuan in chira so to hlek lawang dikna pathian chuan heng mi nun na suat tu telaka hian an phu to khrem na pemol te se ole khati zong kha Myanmar chanchin kanon update thei te chu ania mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te inchunga kan lom tak zeta hun limom tak mang turin kan du sakna sang ber kan hlan acheu